жиылғансыз, Аллаға шүкір. Татар халқы бүтін дүния бойынша таралған екен. Шындай матур етіп сөйлесеміз, аңлашамыз. Сізге бұл жер бәлки якындыр, бәлки юқтыр. Менің үшін бұл бигерәк те долқынлы вақыт, чөнки біз Қазаннан келгеш, бұл біздің үшін шет жер. Әлбәттә, шет жерде барыбер туған жербіз. Аллаға шүкір, битте. Инде күңелләребез гүл кебек булып китсен инде. Ничә көн инде минем дә тәрәзәдә күзләрем, шушы якты тәрәзәдә ала-алый күзләрен. Белмим кемне көтүемдер, белмим кемне күзләвем, белмим кемне көтүемдер, белмим кемне күзләвем, белмим кемне көтүемдер, белмим кемне күзләвем.
bilgin kişiler de var ekan әле. Әтем аның белән бик дус булган. Һәм ул махсус әти өчен шушы җырны язган булган. Бу әниләргә багышлана. Безнең монда бик күп әниләр утыра. Һәм менә әни кешегә без һәр вакыт рәхмәт әйтәбез. Һәм без аңа гомер буе бурычлы. Һәм менә барча монда утырган әниләргә багышлыйсым килә Сара Садыкованың җырын. Син чыгасың әнкәй.
Гординов. Заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Гординов. Hayırlı kişiler. Şu istonlar bilen joylab qanara oşağız, amaşağız. Hazır. İstonlar tezgina qo'ymaylarini alalım.
композиторыбыз Rüstem Yaxin'in Mustafa Nurman şehrine yazılgan Kiyik Kazlar Kite деген жырын тыңладыңыз. Бұл жырның сөздері де іштелігіде нешіктір біздің ұшырашуға бек тәңгел келген кебек тыйылды мені. Міне енді біз шындай кішкене бір йыдырып кішкене шындай зал бик матур етіп қарап отырасыз. Шуңа күрә менің шын көңілден сізге айтасым келе, міне сізге нешегірек, нендерек жырлар тыңлайсыз келе, нешегірек ештесіз келедір, бәлки аппарат сізге шамидыр, бәлки біздің бұлай жырларымыз шамидыр, біз сіздің көңіліңізді көрге тырышырбыз. Шыннан да тырышасы келе, нешін дегенде қазан, тәрлі қазаннан шушында хаты келге жинді, жырлап болғанша, жырлап сіздің көңіліңізді көріп болғанша, көріп кетесі келе енді. Солай бейден, шыннан да. Шуңа күрә біздің бик еш талантлы баяншыбыз Айдар, менің адашылып, сіздің үшін халық келерінде жырларымыз әгерде керек болса, сіз тартынып тұрмаңыз, бізге әндершіңіз. Мүмкін мі солай? Солай сөйлешіңіз бі? Әйді, біз жырлай тұрамыз әріге. Yürgen
Мансур Музафаровның Мөнир Мазунов шигыренә язылган «Туган як» дигән җырын тыңладыгыз. Мөнир Мазуновның кызы Мөнирә апа Хабибуллина күп еллар буена безнең Татарстан радио телевидениесендә концертмейстер булып эшләде. Әлеге вакытта безнең сәнгать училищесында укыта Казанда. Бәлки аны күреп тә беләсездер. Без аны белән иптәбез Рәмдәдә яшибез. Безнең Мансур агамыз бар, җырларын шулай җырлап башкарып торабыз. Менә сезгә әйтеп китим дип, ни өчен дигәндә инде җыр икән, бәлки белмәүчеләр дә бардыр, нинди композитор икән. Хәзер әзрәк халык көйләрен җырлап алабыз. Безнең авыл көйләрен әзрәк җырласак. Siz каршы түгелсездер бит?